Dobar dan i dobrodošli na Vojvođanske plave staze. To je projekat Saveza Vojvodine osoba oboleli od dijabetesa i koji smo planirali da svake godine se održava u nekom drugom gradu, mestu u Vojvodini. Što znači da se skupe sva društva, što imamo sad u momentu 45, koliko imamo opština, u Vojvodini toliko imamo i društava. Ove godine, počeli smo u Beloj crkvi i pošto zbog mesta i toga ovo se sve odigrava u Crvenoj crkvi, skuvali smo jednu riblju čorbu, jedan pasulj vojnički za naše prijatelje, goste i saradnike, tako da malo je gužva, ljudi su gladni, obilazak jezera je bilo i sve sad, posle toga bili smo u pravoslavnoj crkvi i u katoličkoj smo trebali, međutim, bila je zaključana, otac je bio gospodin tamo, međutim, dok je predavanje bilo i tako dalje. U Zavišajnoj kući smo održali jedno predavanje, prikladno Telemedika je održala predavanje o njihovim suplementima i tako dalje za ishranu osoba obolelih od dijabetesa.